در باسی روشال سوریه بسیار ناوروکا جوین وانا گل شانده امریکی استانبول اشکره کرد و را گاند شانده امریکی جوان را تکس کرد که ای پشتوانی دانستاندن کردی جلو رجاوی کردستان بکن هر اصلا دازانی جی که شانده امریکی جوان را گوتینه هلبجارتن امریکایی و هاتنا سروکه که نو ایدی سیاست امریکایی برانبری سوریه نو گوهرتن على أن السياسة الأمريكية شاندا أمريكي تكس كرن كو سياسة أمريكا جبر هلبجارتن إن بيدا ويتشي بنا ناي گوهرتن و دي بردوان بد بشتوانيا بريارا نافدولتي جبر كو ريا چارەسەریە سياسية لسوريا هر وها دي بشتوانيا اوبوزيسيوني بكا و ناهي لپرچه ببا تكس جي كرن كو دوي چارچوبيدا دي أمريكا بشتوانيا دانوستاندن كردي بكا وكو بشكي جي دانوستاندن همو بكاتيان عرب كرد سريان آسوري جبو يك خصنا اوبوزيسيون كرد وسريان آشوريين على طريق توحيد المعارضة. هر گردای مجاری و سربردامی جوینین شانده برای آشتی و آزادی نوا استانبول دا که افروکش یعنی جوین کوانات گر سروکی هفپیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه را ایدی هبوینه افکار ما آزاد آلتون جا استانبول زانیاری زیرتر ده آزاد هفدم تباش یعنی آخفتنا برای آشتی و آزادی چه بود اما کو شانده امریکی پوان را گوتین کو یعنی پلبجارتنا سروکی نو سیاست امریکای ناگوارتن برانبری سوریه و رجاوی کردستان یعنی گلک جرا شاشتی هبوینه 4 سال در باز بیدا برسوانا چه بوده بله براستی جوان هدیتنا که کریتیک و گرینگ بو یا کو دوه لگل شانده امریکی پیکات به تایبت جی جالی شانده برای آشتی و آزادی و جبر کو ناورک ویجی ناورک گله کی گرینگ بو دمه که درجه لسروی مجاری دهاتا آخوین شوال بله سیاست امریکای لگوری به تایبتی داخوانیا اندام شانده وزارت دروه یا کو بشتاری و جوینه بو بوندو و سیاست امریکایی نگوهره لبرانبری نه کردان و نه جلی سر پروسه چارەسەریya سوریه به تایبت جی دواره مجار کل سر بهترین راوستیان جی هدیتنین جبو یکتیاد نبرا کرد و کردان ده یعنی دوور ده هفوک گلی کی بالکشه کج عالی شانده امریکی و هاتیب کارانین تگوتن کو او هدیتنین کو نبرا کرد و کردان ده بردوام دبن و یکتیاد نبرا کرد و کردین سوریه ده جبو بردوامیه یکتی اپوزیسیون سوریه جی پنگابه که گرینگش بروی که جی امی هر مل بدن و تفگره یعنی حولن برای آشتی آزادی کدوی وارد بردوام که و حتی دست مجیبه امی پیشوازی بکن پیشبری وان داخوازن برای آشتی آزادی یا دوار چارەسەریya پیکاتیا مافین پیکاتین دموکراتیک این سوریه و هر وها بجیبجی کرنا وان بریار نافدولتیین وکی 22 و 54 و هر وها دیسا دهمان دمیده نتنش بو کرد جبو آشور و هر وها سوریان و جبو عربان جی دوی وارد اف یکیتیا کواتیا پیک آنین جی جبو دهاتیا سوریه جبو پیک آنینا و بهز کرنا هزا هرمی یا لسوریه جی کو وکی بریارک آنجی داخوزک وقت زانین وها ج عالیه برای آشتی آزادی و تخواستن کو ج به تایبت ریوبریا آدمی یا ناوندی داخواز دکن یعنی بشوی کی کو او ریوبریا هرمی بکاربل سوریه د پروسه چارەسەریان ده جه بگرد دوی وارد امریکای اری هر چقاسی با اوی کی نگاتیف نه نهرت بجی pozitif nehirtiye u gotiye ev prose jenezik ve bişopinin u her wuha çiş destewan beji ev piştevaniya wan bikin ev bi taybeti yek jwan mijarên sereke bi taybet siyaseta Amerika'ya pişt hilbijartine wekte zanin bihatina Joe Biden ku wê bîstê berfembarê dest bi karê xwe bike êdî peyameke vî awîj tê dayîn dibêjin siyaseta Amerika'ya جنو و داد که وقتی جخوا تام دوی خالده حول شانده برای آشتی و آزادی کد ناوی ده بتایبت پیشنگی و کرد دکن عرب و هر و سوریان دکن آشوری دکن جوان اوجی دخوازن که و پروسه نوب وی اوی پیشوازی بکن او دخوازن وان دخوازن خود زوترین کاتی ده که تحمل کردان عربان و آشوریان نمایه بشر و هر وها رین نچارەسەریە دخوازن به ناوبینکاری زختل امریکای ولاتین یکتی اروپای هر وها ل ترکیه دهمان دمیده ده ناوا پلانسازی وانده
هەیە کو بچن مسرێژی لە مسرێژی هەندێک کەدیتنا پێک بینن بە تایبەت ji bo prosەیە چارەسەریە سووریێ و هەروەها بە دەستخستنا مافێن دموکراتیک ên pêkateyên Sûriyê ku Kurd û Arab û herwiha aşûrî û yên din pêkateyên din jî navê de ne. Di heman demê de ji bilî wê li gel şandeya Fransî jî hevdîtineke gelekî giring hate pêk anîn. Wek tê zanîn sefîrê Fransayê Tirkiye guherî bû doh ew sefîrê nû hatû beşdarî vê civînê bû û wî jî di vî warî de bi awekî pozîtîv ev civîn pêşwazî kir û herwiha hewlên vê şandeyê ji bo çareseriya siyasî ya Sûriyê gelekî bi erenî pêşwazî kir û herwiha got di vî warî de hikûmeta Fransayê çi bikeve ser milê wan ew dê di vî warî de piştevaniya vê şandeya bereya aştî û azadiyê bikin ji bo çareseriyeke nû li Sûriyê û ji bo cîbcîkirina wan biryarên navdewletî yên netewên yekgirtî ji wan. Piştî wê yekê ber êvakî jî şandeya bereya aştî û azadiyê li gel şandeya eniya Tirkmenan ya di nava opozisyona Sûriyê de jî hevdîtinek pêk anî. Wek tê zanîn ew dixwazin Tirkmen jî di gel vê bi taybetî bereya aştî û azadiyê bibin ji ber ku deriyê xwe vekî dîştine. Ev yek bi taybetî ji bo ku bikaribe bibe dengê Sûrî bi awekî giştî loma dixwazin hemû pêkate di navê de cih bigirin. Ew Tirkmenên ku beşdarî wê kirin û herwiha serokatiya wê jî Serokwezîrê Demdemî Abdurrahman Mustafa hebû di civîna doh de jî li gel wî jî ew axaftinên gelekî girîng hat nekirin. Wî jî di vî warê de ev hewlên bereya aştî û azadiyê gelekî bi awekî erenî pêşwazî kiriye û herwiha gotiye ji bo alîkarî û ji bo mildayînaya siyasî û herwiha ji bo lezgînî û zêdetirkirina xebatên herêmî ji bo çareseriya hem bi taybetî ew mafên ku têne bin pêkirin ji bo wan jî çi bikeve ser milê wan ew ê ji bo vê berê jî bikin. Di vî warî de tê çavarêkirî ku di demeke nêzik te şandeya bi taybetî eniya Tirkmenan ya nava opozisyona Sûriyê de jî beşdarî nava vê eniya nû bibe tevgera nû bibe ku ser kêşiya wê em dikarin bibêjin zêdetir Kurdên di nava enekesê de dikin. Ev yanî siyasetmedarên bi taybet nava enekesê de dikin. Ya duyemîn jî îro saat li 12 şandeya bere û aştiyê aştî û herwiha bereya aştî û azadiyê li gel serokê opozisyona tifaqan peymaniya navdewletî ya bi taybetî niştimaniya Sûriyê jî pêk anî ciwan. Ew jî bi taybetî gelekî civîneke giring bû ji ber ku wek tê zanîn berê gelek nîqaşe bûn li ser îtilafê helwesta îtilafê ya li beramberî hevdîtinên Kurd û Kurdan bi awekî negatîv hatibû pêşwazîkirin li beramberî vê yekê Kurdan bertekên xwe nîşan dabûn. Paşê opozisyonê helwesta xwe serrast kiribû me jî çûbû li gel Nasir Herîrî hevdîtinek pêk anî bû. Divê rûportaja xwe de jî gotibû ew piştgirê vê proseyê ku Kurd û Kurd li gel hev aştiyê pêk bînin û ev yek ji bo berdewamiya yekîtiya opozisyona Sûriyê jî ya niştimanî gaveke giring e. Îro jî heman mijar hatine axaftin. Di gel bi taybetî şandeya bereya aştiyê ya azadiyê û herwiha di navbera serokê opozisyona îtilafa niştimaniya Sûriyê de. Dûr de jî biqasî ku em tê gîştine û endamên şandê ji me re ragihandine wan jî ev hewla bi taybetî vê şandê gelekî erenî pêşwazî kirine û ew jî dixwazin piştebaniyê bidine vê şandeyê da ku hewlên xwe zêdetir bikin ji bo çareseriya proseya siyasî ya Sûriyê di qada navdewletî de bi taybet jî dixwazin Amerîkayê, Fransayê, Almanyayê, İngilistanê jî di vê proseyê de daxil bikin ku di zûtirîn katê de ji bo Sûriyê çareseriyeke mayînde peyda bikin ji bo hemû pêkateyên ku li wê derê dijîn. Îro jî wê li gel bi taybetî di nava opozisyonê de wek tê zanîn serokatiya têkiliyê navdewletî heye wê îro êvarî jî li gel serokatiya şandeya têkiliyê navdewletiyên opozisyona niştimaniya Sûriyê hevdîtinek pêk were li vê derê wê ji vê şandeyê jî ji bi taybetî vê komê jî wê piştevanî bêxwestin û herwiha wê daxwaz bêkirin ku duwarê çareseriya kêşeya Sûriyê de duwarê çareseriya kêşeya pêkateyên Sûriyê de bi destxistina mafên demokratîk de û herwiha cîbcîkirina wan biryarên navdewletî de
او حولین کو شانده برای آشتی آزادی دانه دست بکرن جالی شانده حیاتا یعنی و به تایبتی تکیلیا ناف دولتی یا دناو اپوزیسیون سوریه دجی پشتوانی وان بکه ده چه هدیتنه ناف دولتی کو بین پیکانین یعنی او هدیتنا کو ایروجی به پیکانین یا ایواری او جی هدیتنا که گله کی کریتیکو گرینگ جوان تمام جه استانبول افکار ما آزاد آلتون با که راست خوازان ایردان زور سپاس بازه روجاوای کردستان و باکوری روجالات سوریه 5 کسان به ویروس کرونا جان خوش دست داینه 109 کس جی توشی کرونا بوینه دسته تندرستی جی ریوبری خسر را گاند کو به 48 دم جمرین در باز بویده 109 کس به ویروس کرونا کتنه 5 کسان جی روجاوای کردستان جان خوش دست داینه 17 کس جی باش بون جگری افسرکاتی دسته تندرستی محمد خلف جی کردستان بسیار را گاند جبر زیده بونا پیکفتین کرونا ادبکو هرم جزیره جی قدقه گشتی به رگاندن سیاتر ملسر رو پروبونا کرونا ایل روجاوای کردستان و بریار نور کار نوام پراستیم تایبتی جی به نزدیک بونا ورز سرمایه هدی